muramuzi nanjye ngabafise bashe iyo abari bazi ngabafise ntimugire ubwoba igisirikare cyacu uyu munsi gishobora kurasa Kigali kirigoma. Perezida Kagame ntazarara mu nzu ye, azajya kurara mu ishyamba akinisha abandi bantu, ntakine na Faci Beton Felix Tshisekedi. ugahagarara rero ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira nabi abanyarwanda, kubitwa tutangire kuboroga. nimumpa kubayobora manda ya kabiri, mbabwije ukuri ko muzaba batangabuhamya bibi. Ibi mbivuze cyane ku buryo buri wese anyumva. Isasu rya mbere ryabo banyagwa nirigwa kuri Kongo cyangwa agace ka mbere bazafata, nzakoranya inteko nshinga amategeko nyisaba uruhushya rwo gutangiza intambara ku Rwanda, kuko ubwo burenganzira ndabufite. ibitekerezo byabo bihuriza ku ngingo imwe gusa, ndetse hari n'abavuga ko rwose aba bagabo bombi uko ari babiri wagira ngo baravukana, uhereye ku kuntu bajya gusa bakagira taye zimwe no mu mutwe yatekereza kimwe. ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi nako Tshisekedi Tshilombo uyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na mugenzi w'inshuti y'akadasohoka Bwana General Neva Evariste Ndayishimiye uyobora Burundi, igihugu yita ko ari kinini kandi gikize kuruta Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubundi akongera mu kandi kanya akavuga ko ari agahugu gato kitereye nk'umutima kari rwagati mu mutima wa Afurika. Burundi agahugu kibereye ahantu inyegeje gafise forume y'umutima, agatuba duti umutima wawe. aba bagabo bombi isibye kuba bayobora ibihugu bituranye, ariko banahuriza ku kuba batumvikana n'umuturanyi wabo Perezida Paul Kagame uyobora igihugu cy'u Rwanda n'ubundi gihana imbibi n'ibi bihugu byombi, Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye na mugenzi we Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibakunda Kagame, isibye ko nawe atabakunda. Ntibakunda u Rwanda kandi narwo ntirubakunda, nta nubwo bakunda Abanyarwanda, n'Abanyarwanda benshi babatekereza abagabo rwose nk'abanyarwenya kandi b'abagome ku rwego rwa nyuma. nta gito kibi wantuka gusa kuntuka ngo kimbabaze, ndakwihorera nkora ibyanjye bindeba biri hano mu Rwanda. kuba baza ku mipaka bagakoronga murabizi, bagatukana ngo bazotumesa, ariko nabo barabizi, bagomba kuba babizi, ariko nyine ubwo ni wa murongo uba utararengwa. ibyo ngibyo niba mugira isoni zo guhangana, njye ntazo ufite. niba mudashoboye guhangana, kwigira ntabyo muzabona. hari umurongo utarengwa, ntibibaho, kirazira, bishoboka. si rimwe si kabiri si na gatatu, ni ubugira kenshi Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barahira bakirenga ko ngo bagomba gutera u Rwanda, bagatangiza intambara yeruye ku butaka bw'u Rwanda, bakarasa ibisasu byabo biremereye cyane mu mujyi wa Kigali, ngo umurwa mukuru wose w'iki gihugu bakawurimbagura bakawugira ivu, ngo bagakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo kandi bagahondagura bikomeye igisirikare cy'u Rwanda, ngo igihugu cy'u Rwanda bakagiha isomo rikomeye cyane ku buryo imyaka n'imyaka izagenda ishira, ariko u Rwanda ngo rutazigera rwibagirwa icyo ruzakorerwa n'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ngo yari intambara izaba ifite ubukana n'uburakari bwinshi ku buryo ntawe wabasha kuba wayihagarika ku ruhando mpuzamahanga. ba bandi rero baba hanze aha bababeshya, bababwira ngo n'ushatse gutaha bakamubuza, ngo uretse ngo ntutahe, ngo ibintu biri hafi gutungana, ngo bazabanza bavaneho Kagame. ryari byanyuze mu yihe nzira? Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeza neza ko rwose ingabo z'u Rwanda arizo zirwana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ni RDF, Rwanda Defense Force. nibo batangije intambara rwose iri kubera muri iki gihugu, yatangiye mu myaka irenga 30 ishize, ngo kandi bagiye bigarura imijyi igiye ikomakomeye, bakanahamya neza ko rwose mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 12 2025 ingabo z'u Rwanda zarashe ku butaka bw'u Burundi bakoresheje intwaro ziri mu karere ka Rusizi mu bibaya bya Bugarama. Ibyo kandi no kurengera cyane agasuzuguro gakomeye tutabasha kwihanganira gutyo gusa. byari byaragize urwenya ko buri gihe Burundi cyangwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakunda guhora bigamba ko bazatera u Rwanda, bikarangiriraho bikagaragara ko rwose ari amagambo y'ibikangisho gutyo gusa, ariko kuri inshuro byahinduye isura. ibikorwa by'intambara ku Rwanda byatangiye n'ibikiri amagambo n'ibikiri ibikangisho by'ikuba, nta mikino nta no gusekerana hagati y'ibihugu byombi kukiriho.
icyo mvuga ni uko Burundi bwamaze kuba bwarunda igisirikare cyabo cyose ku mupaka w'u Rwanda. Hari abasirikare babarizwa mu bihumbi byinshi bafite imbunda zipakiye imizinga y'amasasu, intoki zabo ntiziri kuva mu mbarutso kandi bafite ibifaru byinshi by'urugamba ndetse n'intwaro zitura zirasira ku butaka zikarasa ku ntera ndende ku buryo rwose ngo zanarasa ibisasu Kigali bibereye ku mupaka, ahasigaye ngo bakataka baciye mu Kirundo bagahera mu karere ka Bugesera bataka u Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda abasirikare ku mupaka bimennye ku bwinshi ngo ntabwo rwose igisirikare cy'u Rwanda kiraza kureka gutyo gusa yuko hari umusirikare w'umurundi ukandagiza ikirenge cye ku butaka bw'u Rwanda, ubigerageza agisheta bakiroba. Harabura itegeko gusa ngo hasigaye intambara igatangira hagati y'ibihugu byombi bagakocorana. ariko umunsi agize uwibeshye akatwishoraho ntabwo azasubiraho yaturutse. Tuzamugumana hano yaba muzima yaba atari muzima. Aho bibera akaga ku Rwanda n'Abanyarwanda ni uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi byagiye byirukanka kenshi mu mahanga mu bihugu bigiye bikomakomeye mu bya gisirikare, bagaragaza neza ko rwose u Rwanda ari rwo runyamakosa, barushinja ibyaha bigiye bitandukanye by'intambara byiganjemo gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 bakanarusabira ibihano ku bwinshi. Nimba utumvishe ibyo mvuze neza, nshatse kuvuga ko iyi ntambara iramutse ibaye u Burundi bwarasa mbere ku butaka bw'u Rwanda, ariko bikagaragara neza ko rwose u Burundi atari bwo bushoboza intambara ahubwo ari u Rwanda, noneho u Burundi bukarwana bisa nkaho buri kwirwanaho buri kwitabara. Ibi bivuze ko ibihugu byinshi birimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikomeye mu bya gisirikare ubwo byafasha u Burundi muri iyi ntambara. Biravugwa ko ibitero byo gutera u Rwanda abasirikare b'Abarundi bamaze kuba babitegura rwose ngo habura gushyira mu ngiro. Iyi ntambara yateguwe, ibi bihugu byombi bishaka kurwana n'u Rwanda bifite igisirikare kingana iki byiteranyije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri gutekerezwa ko zafasha u Burundi, barabufasha mu buhe buryo muri iyi ntambara? U Rwanda rwo ruraza kwirwanaho gute muri iyi mirwano iri ku ruzi? Umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye.